Ni kasengi Deputy Chief Minister ke jela Sniawbhalang dahar hai por wawan yuk kejat hajuai de keli yo la de itmu wanrah ya kata masa cherry blossom cherry lum Jaiñtia nei da wom ye tha wo pura yo penman yaka he wani liang Sniawbhalang da ong wam yu ong chewon ura yaka tangwa kat kamaman katte uyele upai yaki thau hajan ki district headquarter ke jela de wa penram boy he ni Jaiñtia Hills da wanrah ya ka wadang he bar ya ke cherry blossom le das ngau kumen wo khana wakilong u ki wana Mumbai Hyderabad wana Pareng kam na Spain hei por wa chat wa put wa tem da ro bahaki ya kejala Meghalaya we hawa kali u ki yeni idau da jubab ki de wong wa wat haperdi ki hajar wa ya chat ki kenthai chenrang khenro khalut temen chade wale klem akor iwa penyo wa akor ki pejba yong iwa pen siao serong ya ki wa mi khman da kentu le ya ki pejba wa penne yeni akor iburam nei baha ka sarkar upten ko uchakri ya ki pejba Sniawbhalang dahar da ong ule wa uwi uhe cipai da yaro uye ni nei bha ladaman jaki wiki jala ta tip kamon wajia de kuble ule ya ki pajba wa ki khenro wa da akor buram ki hagani kata masa hejo ipor da penrap wa heyato wa ka cherry blossom wa wanrah ya ka Jaiñtia Hills wa da poi hi ipor tang wa mto kat ni mong itu ura Jaiñtia ura sekaro mo da poi por kam jing di maning pajba karena mancuk ani nang fokus within the near the headquarter of the state ba nearby Shillong ba kada apa ke posa udah ora udang he banu silbos kada mandi manu pai ba ta pos ke polo dam usah komen okana pi opo subject usah komen do nga ka winning leader yung state yung ini the last blossom ang perlok yung ay wan Bombay wan Hyderabad men po Pareng po Spain usah komen do okana pi spread news hai por chat itu me puto ai ke jing ro state ko takwa aku ligi ke ro bingam ti bona ong gi mom poi berkhade kat to nu pai ba ye chat lang wokan thai wo chandang wokan ro khlut ut menu chade mem gule klem akor hadu kani discipline gi Meghalaya saw jong ngam lidar ngapi te kani kuntu choi ki pai ba yo man kam jo man ni kani to good news penyu ko to we are here to save people we are here to maintain our own discipline we are here to respect other people kita tak usah komendo uhe yang cipai pan ong buju uyu aja kami macam wiki state kami ni kena IP tip kamu ni mana kena ya cat kami ni kena aja ni IP memulai kelam kau do kon tayo cenderang do cenderang ketal kita tak sang sorong kena IP kami hakut aku beli IP baik baik ni aku beli IP saya hakut nanti si ignong ra tak satu saya mengge kami man buru dah emi por kui ukani emi ke por lai kere emi ke por lai kemelak sahabai bo kita mem kami ukun ro kamu tanggawi to usah komen express ke sincere thanks ke leng yonga khamtam ni pai ba ustir wa wa emge discipline festival kan ki festival da kublai chibon ege message ke leng yonga ai kublai yoro ikon kro yonga state yongi wa man go successful festival they ti wa kwa an bi boda ro Jaiñtia dan a time will come but not now